Sangjaraktrabadi khulai tharagani actress Maxina, Susitra, Gepelina, Meda within 7 days KCP MC Progressive haina Facebook page KCP MC Progressive tagi thagalakle makha taba akupa marol sing KCP MC Progressive tagi aiminasi Manipur yauna awang nongpok state singda ngasi akha araw yauna akan benungsit sitlaba yai haidi Indian Army gi maikai dagi thabak tawbada nungaina ba Manipur gi police station taragani thoida nauna AFSPA Act thamna bataksinkhre Ministry of Home Affairs MIC na Bharat ke awang nongpok state khara da thamliba Armed Forces Special Power Act 1958 AFSPA gi matang da review miphamama pangthokre loinana Indian Army na thabak tawbada nungaina ba Manipur gi police station taragani thoida nauna AFSPA Act ase thamna bataksinkhre haina official oiba paw mana hairi The Hindu Pausegi report amagi matungina Mars Kunda Union Ministry of Home Affairs na mayay tangbal lautuna pangthokiba Bharat ki awang nongpok ki state singda thamliba AFSPA gi review mi phamaduda Army gi maikaidagi Manipur gi tampa gi police station taragani thoida nauna AFSPA asi thamna ba wafam thamlakhibani haidi report asna makha taribadi masida thabak oina lokhalakwa haibasi MIC na aroiba warep laurakadabani haidi haukiba sahi 2024 gi November taraga marida Manipur gi police station taraga mapan gi manungda police station taruk na konba mafam da nauna AFSPA thamjilakhiba laikre ngarang phongkiba mifam aduda Manipur gi tampaki district singa se AFSPA gi makhada thamnaba army gi maikaidagi proposal ama thamlakhibani haidi Assam Nagaland Arunachal Pradesh amade Manipur da thamliba AFSPA gi matangda multi agency sing yauraga mifam ama haukiba March taraga mapanda ministry na tawkiba laikre tha taruk state mari da thamkiba disturb area lakliba March 38 da loiragani masi makha tana amuk sangdoke natraga loktoke hairabade security gi mifam sing review tawraga ministry amadi state lengak na notification thokadabane haujiki oina Nagaland amadi Arunachal Pradesh state ta ministry na disturb area notification asi thokpani adubu Manipur amadi Assam gi state lengak na notification thokadabane haina report asida palle Surachandpur da class 2 khakta tamlibi nupi masa ama chingnaningai oiba moongda siduna leiramlei Surachandpur district ta kuki community ki sub tribe sing oiba mar amadi zomi ani gi marakta thokliba muknabagi thodok khara ingthaduna leiringai chairakta yamna chingnaningai oiba moongda class 2 khakta tamlibi nupi masa ama siduna leiramlei haidi siduna leiramliba angang nupi masa adugi mameng Mandai Kim sahi taruk apokpa Niksing Khup kawe Surachandpur gi Lingsifai village tagini mahake asiba hakchang ngarang numidang pung taruk rom taba matamda mayamdagi irab laptana leiba laubuk amadagi phangkibani haidi angang nupi masa aduna siduna leiramba matamda mahake hakchangge ngak amadi mafam kayada dakpham sing leiramba ga loinana I thoklami haidi pawsina makha taribadi angang nupi masa adu ngarang numidang pung taruk rom taba matamda mayamdagi thokibadagi thiba khangduna leirakibani adubu miyam sangduna thiba matamda numidang pung 13 rom taba matamda asiba hakchang oina phangkibani haidi laikidrabi angang nupi masa adu Surachandpur gi New Lamka da leiba Waymark Academy da class 2 tamlibini mahak mioi kharana halamba yai haina thajanare asiba haksang police na thodok thokpham dagi laukhalaga Surachandpur district hospital gi milel sangda thamkhre misi adugi sapchaba pawdi haujuk phawbi ko ina khangba ngamdre jairak sida mahiroi nupi masa amabu tamthina halamba gi thodok adubo Surachandpur district headquarter da leiba Zomi Mothers Association gi maikai dagi akanamong da yaning da phongdokpaga loinana mihat adugi langla langjin mari lenaba singna puthopiduna logi oiba jairak bigadabani haina akanba dabi tawrakle association asigi information and publicity wing na ngasi thokpa zero lamana laikidrabi Mandai Kim tha asigi kungi numidang waram pung 3 makhairom tabada aroiba oina mioi kharana thengnaram laba matung numit adugi numidang pung 13 makhairom tabada asiba haksang oina phangkhibani mahaki asiba haksang phangkhiba mafam aduda I khara taramba thengnabaga loinana mahaki mangaksamda sokpagi dakphamsu leramba thengnaki masina maram oiraga mahak asi kanagumba kharana hatpo oigani haina singnaba phongdoknarakle jairak sida Waymark Academy gi maikai su mahiroi Mandai Kim na laikidabada awaba phongdokpaga loinana imung manungda thengna horiba awabada su saruk yari haina phongdorakle NCTE rule gi wangmada DMCTE gi principal hablamle haina phesokna phongdorakre chatliba sahi 2025 ki haukiba March taragani panda Higher and Technical Education Government of Manipur gi commissioner na khuyek piduna thadurukpa order serolamada criteria sudaba oja amabu DM College of Teachers Education gi principal oina hablakpasi laibak thibani haina Federal Students Organization Kanglaipak Phesok ki head office ki secretary publicity ki thoporiba T Sadanand
ꯄꯥꯟꯗꯅ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯐꯣꯔ ꯇꯤꯆꯔꯁ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ NCTE 2014 ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯦꯄꯦꯟꯗꯤꯛꯁ 5.6.2 A Clause 3 ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯡꯂꯤꯕ ꯕꯦꯆꯦꯂꯔ ꯑꯣꯐ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯗ PhD in Education ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯥꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯅꯧꯅ ꯍꯥꯞꯂꯛꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯑꯁꯤ PhD in History ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯅꯤꯌꯝꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯍꯥꯞꯂꯛꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠ ꯍꯥꯌꯔ ꯑꯦꯟड ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯁꯤ ꯍꯪꯂꯛꯂꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ NCTE Regulation 2025 ꯒꯤ Integrated Teacher Education Program ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ Appendix 1 5.2 A Clause 3 ꯗꯁꯨ PhD in Education ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ NCTE Draft Regulation 2025 ꯒꯤ Master of Education Program Full Time Leading to Master of Education Degree ꯒꯤ Appendix 8 ꯗꯁꯨ PhD in Education ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯁꯨꯗꯅ ꯍꯥꯞꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯍꯜꯍꯟꯈ꯭ꯔꯒ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯦꯁꯣꯛꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯋꯥꯁꯨ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯍꯨꯠ ꯊꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯍꯛꯄ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ KCP PWGꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯥ ꯐꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯂꯕ ꯀꯪꯂꯩ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯩꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯩꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯍꯨꯠ ꯊꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯑꯍꯛꯄ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ PWG MC ꯌꯨꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ PRO ꯆꯤꯡꯈꯩ ꯉꯥꯟꯕꯅ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯍꯩꯁꯪ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯂꯝꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯇꯝꯅꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯪꯂꯩ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯕꯨ ꯑꯐꯕ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅ ꯊꯜꯂꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯃꯍꯩꯁꯪ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯖꯥꯇꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯂꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯕ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯑꯐꯕ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯅꯔꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ NEP 2020 ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯄꯤꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤꯕꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯨꯔꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯩꯁꯪꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯍꯨꯠ ꯊꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ KCP PWGꯅ ꯇꯔꯥꯏꯅ ꯂꯧꯗꯦ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯑꯍꯛꯄ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯍꯨꯠ ꯊꯥꯔꯒ ZEO Education Departmentꯒꯤ Engineering Wingꯒꯤ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕ ꯈꯔꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒ ꯊꯤꯀꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ एजुकेशनꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ZEO Engineering Wing ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯂꯝꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯨꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄ꯭राइमरी ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯥ ꯏꯟ ꯅꯔꯁꯔꯤ ꯇꯤꯆꯔ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯥ ꯏꯟ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ EEI ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ग्रेजुएशन टीचर ओरगना बैचलर ऑफ एजुकेशन लोइगदबने लोइनना ओजा ओइबा याबगी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट TET माइ पाकपो ओइगदबने हाइरि मसिगुम्बा यामना मरु ओइबा ओजागी सिनफामबु कनागुम्बा खरना तराइना लौरगा DEL एजुकेशन BED TET दा माइ पाइ पाकते हाइबजु खंगदबा मिओइदा कमदौनो ओजागी महुत ओइहनगदौरिबनो हाइना फोंदोरकले डिलिमिटेशन तौबा यारोइ हाइना फोंदोरखरे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC मणिपुरदा मपुंग फाना चनद्रिबा फावबा डिलिमिटेशन तौबा अमदे कॉन्स्टिट्यूशन सेमदोक सेमजिन तौबा यारोइ हाइना कोकोमीगी कन्वीनर खुराइजम अथौबना पावगी मिफम अमदा फोंदोखरे महाना मखा तारदुना येलो प्रूफसिंगी हक मत्तुना इलीगल इमिग्रेंट्सिंगना बोट थादबा यारोइ इलीगल इमिग्रेंट्सिंग मपुंग फाना खंदोक्तना डिलिमिटेशन पांगथोकनबा होनरकपा हाइबसि लाइबक थीबने हाइके इसागी चटनबी थादोकलगा फिजेट फिकाई सेतुना वायरल चटनबा होनबगी मुहत्ता अफबा ममा ओइनबा होनबियु हाइना फोंदोरखरे इरमदा मसिदा नोंमा कांगदना क्राइम कया थोलकलिबा सिदा थौना हापा ओइना नुपी खरना मसागे चटनबी काउथोकलगा मिरामगी मतौ तमदुना फिजेट फिकाई सेतुना वायरल चटनबा होनरिबा से कंगलेपाक असिगी लाइबक थीबनी हाइना कंगलेपाक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन KMWO गे माइकैदगी थमलकले ऑर्गेनाइजेशन असिगी प्रेसिडेंट नासिर खाना खुयेक पिदुना थोकपा सेरोलदुना मखा ताना हाइ असिगुम्बा थौंग असि खुदक्ता लेपदबनी नुपी खरना नुपी खुनाइबु मांगथोकपगी थौंग असि खुदक्ता लेपु नुपी सिंगना फेसबुक इंस्टाग्राम ना सिंगबा कयादा थागतुना होनरिबसि तसेंगना मणिपुर मियामबु थवै उसितबगिरा नत्रगा इमुंग मनुंगी मियोइसिंगना थिंगबा ngamdabagir haina lop asina lawdaba ngamde haina su phongdorakle
Mitei puya wari liba tambiragani haidi Sitharuraba Maitai Puya Wari Libabu Hingat Hanaba Honabada Asoba Todang Lauriba Lining Tau Sanamahi Temple Board Ki Wari Liba Loisangna Tongan Batabak Torong Kayamarum Pang Tokre Haina Lining Tau Sanamahi Temple Board Ki Member Secretary Maisnam Sibadatta Luang na Press the Tadrok Pasero Lamana Haidi Pang Toki Batabak Toram Singasiki Manuksanna Lakliba April Taradagi Hoduna Tha Taruki Oiba Maitai Puya Wari Liba Tambagi Toram Pang Toklagani Tawa Yawiba Singa Lining Tau Sanamahi Temple Board Ki Akupa Maro Kambiba Yagani Imphal Jiri Lambi Sembi Dabadagi, Langjingda Miyamna Lambi Thinkre, Matam Queen Sembi Dana Laklaba National Highway 37, Imphal Jiri Bam Lambigi, Oriental College Mapadagi Kaitelman Bi Paubi Lambiasi, Nasi Pauba Sembi Dana Lakpana Maram Oidaga, Gari Torokpada Upulna Udabadagi, Electric Post Tonjinduna Mai Pangdre Haiduna, Koishauna Rabamiyamna Langjing Asabada Lambi Tingduna Kongjang Sang Kre, Kongjang the Saruk Yakibi, Langjing Asabamaning Lekai, Maira Pai Bigi Publicity Secretary, Memsan High. Lambi Patabana Maram Oiraga Masing Kangdana accident Kaya Thokre, local MLA da Labiasi Koilas Tabina Bahiraso, Ising Kara Sairam Lagumakatana Sembidre, Sembidaro Haragadi Hanagi Pibam da Damak Tambiro, Nahak Lightana Ising Saibaki Tabak Taubana de, Kanaroi, Lambiasi Koilas Tadre Pauba, Matam Kaktana Lambi, Tinkigani Haike. Zelda Lekakiba Myanmar Masa Kungataret Maramda Halankhre, Kanglon Kaina Lamda Masida Sang Silambadagi Zelda Tamlakiba Angama Yauna, Myanmar Masa Kungataret Matam Loibadagi, Nasi Myanmargi Immigration Officials in the Sinakre, Presna Poma Powerman High Mio Kungatare Adu More the Labor Integrated Check Post the Puduna, Verification Sataraba Matunda, Myanmargi Immigration Officials in the Sinakibane, Makoibu Sinakibaduda, Moregi SDO, Izaz Hassan Namasong, More Poliski OC MD, Salaudin Galuina, Bangasuba Assam Rifles ki percent kaya su saruk yaki haidi ACG Just Taruk Ccpur hana satkani haidi Supreme Court ki Senior Judge Justice BR Gawai amadi National Legal Services Authority ki Executive Chairman na lusingba Judge Taruk ki team asina hayang ayuk pung 13 nifu tabada Sursanpur da hangliba relief camp ta hana satnaba thorang tawba loikre team asina mafam aduda legal service camp medical camp amasuk legal aid clinic sangaba galunana relief camp ta laiba miyosinga unaramgani haidi Judge Taruk asina numit yungba matung pung 12 satpa matamda Manipur district ki Moirang College ta hangliba relief camp ta satuna mafam asida Surjanpur gi maitai singna lairiba relief camp ta sangduna relief camp ta lairiba miyo sing unaduna makhoi da relief ki sangdaba yadraba polam singsu yenthokani haidi